aka be da watua eni ade be ma wo ko tua me da tua de aka so ni o makasa malady ono o makasa ndom de chana na se school de chana hallelujah na so mbeje de ne one starting copy pickers on copy pickers no on ko ba bia construction on ko to aso si obi si wo ja kwai go wa boje wan no obi anso mo ma o se so mi so abayaba pa fa ida oba mi no yim sika fo aba oba biem na se adwen no kwan wa na de na wo wa wo ba ya ye ready e be fro ya semasem nyina ani wei se ma me me won number na me mpese me ne be kasa na akoduru se makasa etia no person de be kasa no kasa etia wo body why me si som na me nwa ha ban mra ma chechire ma wo se mama ntema wujem entimi me no mie no ha na ebre wo body ne benya wa malady yamso so tie 2026 de ne de ye ne support no de wajimi ya be ka tie no me de amenya de am de bibia be si obia se de obetie masa be fani bia fani sa if a dear branch wo me di ne ho yawo if ka wo so ba fom malady mesrew scam wo mzi nya half ba ombe jinti mesrew nka de aba no mo ma me fa koto ase na se bi be sa be boa me a akoma boa me tie se no ama wo nte se o mo hwe no etie ne se o mo adwene onyanza ho edomu kofse o se 140 ejiwe 64 ndaka sai dia ka do so se de wanya ti be de wanya so so me model ro so obi anfa me so so mane di me ka no kra che no obi se obi de be so so yanya de obeyi yaye ba bia so o wie school no kra na so o tena ba bi aka na bra bom nsem se de na nsem mu bi na wudi nkomo wo atimoda 2022 ana ya kan say 2000 ba bia wo sha ase anyame adomo abeduru yi omo ye di kra wo so bebo ye di anko mfa sankwase audio ensendi producer ananu audio ha fina kwa me kan bi a kire malady unu obi nya asem anya audio ma no audio no beda ho nkwa na nyina o so ye smart nti u delete bi o delete bi anya one audio so malady ha ewiase u ye bibia adwene hu ye enne na free say ye wo ade beti na ye obi foforo o se ne wadwa to ye ho ba fom enne so be bu nkotojo so be suo so be de yo owa wo nsem sankwase asem enye bibiem obi si wo ja wo kwaya nyabotre na ni nyina nkoduru ba bia mukodu no enye wa yi se wo na mu odin eti se what did the produce atem and all ka say anyhow ye the 64 yi ma ndi dia aka no be de no anya so eduru ba bia mamu manipa nya de enu no sa malady medase first scanning nsem crutch scanning camera mo ba yi nto so mo fan to so 64 nini 6400 adre yetio asem etwa to ma wano so ambacho ni edika cheo kwa na mdema oni wajuma ya foni na edika meka nse mofancha mini amai bia nko ye bia sometimes na ameka nse wo situation bi ma sometimes you may not think upright you know akoba ni se ya mofancha me nya bo apayo se me kasa eni emunda ho akire mpenifo ti nedika na mesere se mo de mfum so bechem obi otem bia so emfanche me na afi nso me da masi bebre se me bae no mo je me fel so na maboa me bibia nso a o support me no na me kan se nya me shira no shena na mo homo yo ti se da be na de beko achana mbo echina uko ya ochina de beko achana yo se school de wa kra achana kanishi zongo junction achana abode yo achana hostel and you only nyamenko achana e ja kwa kama oi mesre wa hwe musu yi social media good you very careful what achana yo na ana de be ko Kevin open ana de be ko wa one na eku nso ana de be san adna ko ana ofa pragia no de be ko station you first can show who you na nya sa o be shi akwa no no case number 1 ya vida complainants no free ba en kran pumpuni mantem wa na obo ne kwadu
Akwasi Dien Juma Francis Kumase God Other God. Mame Vida to say You are tomorrow. Oba show is why your Bible crab be focus ya kasa preko. Shina apobodu ane cross opede. Bible. Okwan ya sole. Before praise be. Yehu ani wachi. Mama yehu ani wachi. Nani okasa okọ praise be ayeden. On some boy. Me patch na say me be jai ko diwantes. Enti unkopi, wajai uko yehuwa. Fine. Because the way I can yehuwa no aminu say ho na akọ. Ti ada na abebo praise who the was solid be sie. Abebo obi die di. Me boy. Yehuwa no so wajai. Ah, so je amana mo say ye be dwira sase ne paradise. Ura sase. Obe ko basre no a. Obe sa ko achi. Yo ye be je why? Yo asembe na dia be dai. Ready. Asma me dia be dan Sompa. And say abrantie bi. One me sister. And it's na ye. Na kwasi bu obuno no. Na sister na ye buru kwasi na oyi. O akra o yare kakra. Ba cho chiremu ye. Ifo me huri nsi enchansa. Me fa say me na me di na chi. O sister no. Ah. E dia ne asi. Only abrantie bi edeti ye. Okay. Na date ni mu no. Abrantie no me fa say na o ye adwuma ene e be yi ni adi. Ase wo me di asem to so e be yi adi. To da story for 4 years. Ene odi be hu me sister. Na me sister so ni mu kakra sa mpaibo. Ene aduane no ani sini ma ne ade. A won ne tie a ho kire sa. Ena me sister ekun yes adwuma bi apie kumase a VIP. Enti obaka chi ni kunu apadwuma ma no. Ene me sister baby o no ene baby me sister kwa awan so twa kwa koda. Me sister na ho sa akom se ni sister ni kunu be fredwuma ba. Wode beto anim kakra sa na je fa o. For mo finance dey. VIP o mo send ne ma no. Okay. Ena odi ba kumase a. Enti o ho anu aba enkran. Ono neti. Tididi mo ana me sister se frɛ ma. Wonte wonka. Enti one day on misa dwuma na ekoso because o ta frɛ VIP bisa. Okay. E bisa se dwuma na ekoso. O se an. Enti bibia mu no no di nsa wo so. Ba won ta ma ne wo bi. Se na wa fa oba wa ha. A wo no oba no. Me sister de eniema no ton. But oba no be fa no de na ko school nursing training am owie. Aware no. Ene na wo mamu miensa. Ti me sister tete nsem we nya no se da bi. Obu mi kwase ya. Wo de so won peme kura api bibi kakra na feja me kwan. Wo de ne echina ene wo china saa. Fe de me sister ne kakan ya. Oba ma ne de odu na kire ne yere. Ama ye ne side twa me sister da pa. I say oba ne ka kire be man so mpe 100 million. Don fa ma me sister. Ti ba ne frɛ. Now sister ne be ma no ba no bra no ye ne ho ade. Ah, say omo tena ahokyere mu no. Na sika ni ho, na oye ne ho ade. So omo tena ya na ye nyina busuafo obi ani mo le ho. Enti adwuma na opɛ, me sister na pɛ adwuma na ma no. Ti emu no na nka bia saa amle no. So tumi bo am sister se bia obɛware no. Ana obɛhye ne dwetire bi. Ɛna wanye ne nyina ode bɛfa oba akɔ nursing training. Wa wale na sifie wodwe so. Atɔ ne ka wodam. Ɛna so ode 100 million na beja me sister kwan. Na me sister so wonye. Na oye sa ade a wa kire ni nyansa nti wonye. Wo so wonye a wonkum nipa. Ba bi opɛ bia onfa no nkɔ. Me so da bia sa me damase ani. So for mama premier ni abampa ne mama mu. Me damase tie mu da bia na me say, sister, da bia me hwɛ me program no. Mama no oye justice bi ode ne kwaba to ba bia da. Eti me enko hu me kan na sister so mate. Ti said me yem ma ran sa be 2 weeks nti wo de kona ko bia ni. Ma mo frɛ papa no. Mine na say mo kasa na bibia si a obetwa VIP atema na dwo. Abes dro ha no papa na ye wo bia beka. Ti said ye nya hu abalanta wo frɛ no kwa wo mfa. Nti e de bibia ma bra mo. Eni nti na me de ba. Sa enye wo na wo ne natena. Sesi I friend sesi a obeka se nye owo no onimu. My sister say ya gene number e ba obeti no. We di asam no de ono yesi ya boy wo si didi kwan nwa. Wo a wasem hia wo na wo sole. Na Ghana he ya na etunti abrochiri. Na wo se obi ama bu kwasa na wo sister na emejira me kontokwa. Wo fra be ma ni sesi obeka se ma me na otomini mu no. Me ne ntwempra me nye ne hwe bende. Ka me ma me de to omonim. Ka me ma kra ntia anopa no. Me no mo discuss wi en my sister from Enra. And I said, Member, I come on Fred guy, so Munya and number. They said, no sister, no majai. On an end, there should be into Pankwa. They saw on in as in Ibano. Ah, on in the tour. No, say, yeah, go back, Benjamin, Begis, come on. Oh, there be. My sister also, Beba was sister, the Bayer Bia.
ye be frɛ guy no on pemle no mla ene be bo on pemle no mla na we de ka se ye be di sa asem we akofrɛ na obetumi kura ka de opakire yin se ma me na oto no musa ne se me ne ade na me ne wo ye eti oba na ate ha dia oye so be ye yire betumi kura de picture to so amobi ehun na ise de wo kan picture akoro yi ni nyina fige me sister de oni ba akokora dia na da no WhatsApp na je so ayi na dwe so pe boni adi o ne WhatsApp yi ni kwa wo ye fide samu o me sister de obeba be ma o ba me no kan no mo te ase de wo kan se ye no kora be ma o ba aboa wo o mo te ase e na o ye se me ya membra enti na me nim se bia to atwa se metimi abantia me sister de obeba Mr. Champon, cried him there. Also, someone I'm the answer in Quanamidi. So I'm with answer. So, Mammy, Walkers and was it when you're your fire will run it. Because I had a Dahobin Park. Because of you when you're mental. If you say war running it, so of money, you will dry. It to me is see Collodium was a one, Collodium. Etimi si anu ekwan enti no no ya oba ye no wutimi say na onua epeni no hide behind the figure I 1% o pese ye be kana sele mo 1% onu ano everybody gina eye mi de se waka no kra no e de ache no we ye readiness o pese ye kana se no oba ase ya so mani ye be ka we da ase yo ya se wa my lady asem we de asoma na sane de soma yen package no saa na package ne tie de a enne na menua ba ma bi nkom odi kire me busa ne honestly o eba bani bi busa bra ne honestly say adem mema wade bi say at a particular point in time ne ho kire no ntima me manage we na minya ba bi gina makofa de amepa o ka kire me say an because wonom no omonam ho saa no eniama nkoye na so oba bi suso ni mu a onka se wonyae na momotimi gina brane se be ma de a wodru stage bi a o go in for their wope enti no ema ni bi nsoso we ye de amane ye de nyanka maninsi wuti a no watu nwofo because ene de awiase no aye no se obehia ni papa no agi grace my lady medasi Dr. Mayhem, but try to tell me we are not Mechia etiefo nyina Prince Emmanuel Clinic na OT enkan. Prince Emmanuel eya sabia di enyane na esa yawe. Na oba ya so ya wadidie no ane ebe kire na mpempie ba bia ye be kirem hu se wudi we ane de yawe ba na yawe bi wo no ma ekoso paaye eya akomare wo hwe ya bibi mamu na wiase nyina epe yawe a ekunipa kese paaye na ne akomare ene ekunipa na wo sa symptoms ya meboboso na wa hwe Prince Man wa kire akwan emra yekoso nya bebo adanse so akire ebi oye obi a wo ha wote se wakoma ebo kim akoma ne so ba ni kwan se wote se akoma ne ebo nanso esan se bibi ekoso nipadua ni munti no this akoma ne boden emra hu sa eneme na wo se otu anemo eba hwem afi so utitimi dwaw uti pile wanu maduro sa anso enko na ahwe Prince Man wa kire akwan afi etimi ma obo ana akoko eya oya den wo se me boye tan asia de hama eboso ni nyina ye akomare symptoms ni bi nti wo sa de no ye nyanka nche se wa akomare a na watu anemo aba Prince Emmanuel Clinic ye number wo screen so nanso ebia wo tie radio a na wafa number yi afren ahwe ye kira akwan number no ye 055 333 9915 misisu biem 055 333 9915 hwehwe kira akwan ye wotafo kumasia ye wotafo ofro pankono ka no asiwo okay junction usiwo no ma no obisa se he Dr. Mayhem asoye no obi a be kiro anasa na bam de tudwa na number ye wo screen so no wetima afre na wahwe kira akwan na akomare eya ade a ha adwun ye obi adaduro so
10 years 15 years osu abusuano ne kura na udis kan nyina tonu no be den atimi anya bi di ahwe abusuano enu ntina Dr. Miam se tu anamo na bra na de wakoma no eye obia no oppression be bia akoduru bia bra na beje wayaresa afi so akumare ekoso na afi di stroke enenam stroke susu ya de abu paye adanse ebebo no ebe kire ubo se ofa ajojo onai ene on setimi otititi wo ya ho hwie nyeye hwehwe ye kira kwan Prince Emmanuel Clinic na ye moa afi so o kasa ensiso saa ne manyina ye nsenche ne dadi onipadwani mu kire se stroke no ebi ya ebeye enti hwehwe ye kira kwan ye number no 055 333 9915 minim se adanse ni be ready anka producer ebetimi abo amaye Sidiane say eba be ma owatunsu nteme oya adanse no eho adwuma obi ba yasoe stroke ya mekan ho asem okọ hospital no edu bi de man no na ni kwanse de man ene bubu no egu on na oba yasoe be num ye nu ni bi no obenya na ayisa eno na pese utie na oso ehye onkra ma oba me catch na ma na tonu na na se re ne kwa na de bi ekosoro tempon ogorenu kwa na mse ya na de sen was mama de se de na de aduma yenso no ye mbasa wase do na de ma me na mana me tuto me na mana me tuto ntino esa na mse na na tuto de asako na sako catch doctor to do hospital no catch o mu se na wo mu tinase o se fe da ba ko kan se mi ono so te brofo to mu kasa do no de ma no ono enyini ni saka na bona o se de se do ni ma no te do na de ma na no de chen tina me da fe de so ko dam pa so afia krai o dam pa so ye wontin so bi for peja na ba ko yo peja ba ko na fa krai na akam pa so 3 days tina so me am metu kwai ko bed e ko so boda ti e ba na so ya me ko na no ti akonti du boda so a me fra na ko afia na da fu bi na echoye no frema na wena msumeba osma se samo juju o nya so ku dawo na hospital 3 days nti so say mi dimika ko se pese kan ko fona agency ku chana history ni ko chana history ni betri ni history no kwano ti chana na se mi so ko hospital Prince Emmanuel doctor o ya de te say am den be ko ti yi na ni mi bo ma de aboso me fa drop am de buy be doctor pe na mani fede me bana wonti ni sore ni adna fede do no no de bia am same ate sauce mama de se de bia am sore improvement bem ya kakra fe kakra no tina sore agina wo kakra ko be bia ni so ma fe no ti o ba se no tina sore agina wo fe kakra sa fe na se no huye am so se exercise so ya to sore on ujiri gina pa na be ma de no ujiri gina na se me bani ti style na ti ko be bia se onu an kaya na obi na ka ni adonu a ye ti fi nkrofo kura wa ma na ni nua no wo bro che nyina no o ka che ma mu se wajin no waje no che so de amma wo mu asande akwa ma wo mu tembia bia hospital de bia wo de nipa de bia wo ye adwuma kwa no bi wo te bia no di mika no de na ba eso no te bia wo ko mu na ewade ampo ama no ato nte bia wo de nipa ba hospital de bia enam no ese emire ni bi se ba no mu bi timire no ye de yankwa nte bia no bi obedi bia ese mire ni bi de de yankwa ni mire ni bi nsina de ameta yankwa ni se wona ese bia no bi obedi bia na ese bia no obedi din so a wo yi kakumba Carlos na lettuce no swingo no ni mani me 5 10 bia o se obedi bia sa na mani 5 also chucha ele frama odi ansa no di aduane bia gus eno a na exercise nko ya fana ko be bia ya se me ba no wato na mi tenya me asese ewrade ama ba no wato no de futu amoma me am so bia ya no ma Prince Emmanuel le draw ko papa mi mi di pedu akra makoma e wo mi kin na jai kin just afi me ni nyi wiase me kwa just me ni nye afi na makoma ya fe me ba na Prince Emmanuel me be ka kire se Dr. Makoma was wakoma no de openo woni de wakoma no pem se doctor minim was ne tana man kan de wakoma ne pe was wakoma ne pe
kakumba ope carrot ope aduane yem fancy ja so a ye no aye enu na wo se wudi mu akoma me yes anu afi pressure aduane me da so bibia a chese busu bia me ko hospital ko jedu ni nyina jai ama me ho ato enti senya ote adanse no de how bia no to anamo na bra say pressure say diabetes say stroke typhoid kidney ena say yawe bia how bia na emre tietimi boy yawe ni nyina so fa number no na free to anamo bra na Nyankopon fa so emo your number near 055 333 9915 055 333 9915 so Accra so abe fa number 0500 44 44 22 Takrade fa number 0209 94 2066 if you try kwan na bra na beji wa yarisa ya we bia de how bia to anamo ebra na Nyankopon be fa so e de aboa ya da say doctor so by Prince Emmanuel no wodi nuane be saw ya de ada beba mo drink no brem bi wai na me so me nom na me honye de ai bo mo de na yo na brampa ai na nso ose no ne kasa kra ne Malady me da sipi malady ensema ekoso wiase no de ubu an ne sa pepepe na o se ye de to se ko ba se wa fra brant na ya fra na obeka se ma me nim ne ba bia me ne nkotwempna na malady ma ne bintie na omuntie ne yie memma wa adwene bi se de me ne be sha brabo ase ne nyo no na me ne ko wie malady eta wo ho pa obi on ma ono wo sha ase mo be di hia sikaba ne nsempe obeja wesi wa kofa foforo eno na di duabo ne sa ne ma we ba no male don say wure se de ne ne asi abra ni nua asi adua wo so e presby ni afeko wie no ototo papa so yi akodan ye ho ano so obi kire no ba bi se na koya abrante na male di obekọ akoye ebi se ne boni abani patri memma ne ma ne bia ba male di e wo se ye tu ye ho fofiri ne ma bi se ho se bia wade untim na obi nware enko gi bibi mfire ne nsam male di se wuntim ni nipa ne ntena enkogi ni sika hwe se ewura itone ma okwan ho ana ahokyera ba eti yayi wadi wote asofie ma lady onza ahokyera ba zo obi ate asofie o ana wakotena asofie mfie nan bo mpai se ewurade mo na ewurade ayi ne boafo eti se eye maame na ma no ana one ni nyina isan wajew ohwew udidi okoba ana o se ne adwuma abade a hosere ne sister kunu no apebia ma wo anka boni be na ma lady oyeyi se adwuma a okay se ye ho no wa mpa ma lady se de ho sika fa ho ne se de enipa si gu ho no menim de nti a wo de boni betua ma mi kasa so ho no ye yesu asabe sika no u kwa undi vanko se wure wo bi tunufo e bi se pani bi ka chem se unya sika nipa ebe mbo bi adwuma nye o ma na adwuma ya wo nya adaje nko ba bi so okoye obone so bi tunufo so onkoye ne boni obetima koye ne boni di mo ntena ho no okeka ne nsem no okeka no sabe ma lady uni nipa ni san awade o so nware no won kwa de esi waye tiasefo wo se se o do so mpami amate ba de jame kwan na menko na audio no e ma wo de akọ kire oba wa akọfa na we no wade malady emema ni binom adwene wu ebi adwene wu anka ye woni awura ne ntemu asem awura no akọ wa ne de nkoma anka ekoso wo woni we ntem kofa ho bai ene wo mena be hura sim ama se bia no mi bi kura bai bi be ka ne bi o wo hura sim fifi malady ansa be de malady sa be de wi anye meso matena na onkohwe that's it and then no ko bi kan o so otutu ko bi o ko bi ne nkate nyina ho ani ko bi no na obu kakra no obu kakra tena ati na asha tadi aje so ko jimi de mre me baako on ko jimra sisi endi malady yebetu ene yebetu nipa bifo se ewura ne se obeba ye hwe ne obeduru a na se de asem ne te no do de ne jemo ne se de besi ahyehye na ehyehye ne fa no mekirem se de sitie na se de enhyehye ye wo ho no ye ne abrante ne nka ne mfa so ndwemra
ebi se ne nipa bebre amanledi omonam yadie mu ne amane mu nyina ya sisie dodo na ya sisie onyani nua a opeso obu ne fa so enu so de amanledi enye yie ubewu so awura mesi ye ka brante bia na oben na no dendende adwuma a woye ne ba bi obo ne position awo no obene na mfama amanledi ya ni wusema wo no a eya ni wusema no nti asem bi bana nipa no ka ba amanledi so ye baby ape fame ko baby ape bi afame ko sa kasa fin we sei nipa bi azeze nke bi pie free wa no baby ape bi afame ko amanledi bra wo kaza asem no ahonhum etwam bia timifa so se de opon fanko afi asem bi be free na no ba enam so wo twam ofa ye nti no ode ye adwuma ndi e be sere wo mu se onya abotre na asem bi aba afame ko baby ape no omunyan sansem hunu no asem ba nipa ne transeka 100 million o se menye e bia afode ne ebo 100 menye o menye 200 maledi ni ekoye nim na fame ko ne de e kina obete ne ho nsem afidie yi so pacho the boy fashion owo niema se ye begu chiriwe yi efie ni kire ho niema latest enyasem keto akra ya ye maame agia afo niema ebusu ho kama efeso so eye kama ya ukoho a enye na owo makola obe Georgina yemfe ye ni nkire ho ko na koje odie na Abraham pamatade fefefe a long beautiful dress oh that efe every ladies in collections minua na ya asare owo doko enkran tarazo basta oh ne no so ini ni masende watade fefefe ne niema efe na misha no ena na kumasi gh onso ne twi wanimu yi shimanimu ama enema nyina adana kwam oye nyawso okay ya wo bia frena oba be hwew jose oba be o kama o wadaje so wo adwuma no ho so etini adedi na adwumaku bi so mo mamponte faade mo padwuma ifo no ma adwuma factory okay o se mfam so kra certificate ana wunkura bie Bomodi answer be 0245 215 862 0245 215 862 and 0542 032 977 yankwa manso 0554931931 0548931931 na yenye adwenchele na yensode MB wa ofredi asem nyame ya dom apo nso koso apo tachima apo duru so me nda na ye hire kon ko tu hire be ko tu hin no ni bede kwa tano ni dan ano dan ya de fa ho nyina ben fa paint ene ka ho de hire ene fa ho ti nananom ta mensa bosomfo di animu ne be ko tu hire he na be de kwadare ho na bi ahu se afia no ahia na nedie be frɛ ni inusintuo okay ano so ta mensa bosomfo me papa na kwakufa ni be di animu okay asekire nyina ne se bi afi nyina be ye niema bi hihye tachiman nipa bi ye niema boni be niema bia spiritually no niema bi enya ta mensa di animu otutu afiri ho amakuru mu adwo ne be frɛ no inusintuo okay ya na kwakufa ni di animu a be ko tu nsin he enti ani nyina hwe tachima bono fritete bono champem de du akwa na ye dia fa hye he ye dia ahyehyɛ so tinya sam keto akora ye kwa kopo nti bia mfa na ni nkyere tachima meba ho ba mu hu ya fa hye da he homra na ho mehwe bi na ya de a enika papa ba behwe bi meba behwe bi my lady yo two hello 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 Pastor, good afternoon. Afternoon, Pastor, and you. Yeah, Pastor, only did You about the day and you why? But Pastor, why not some not divine? Kind of want someone the dynamic system case. Why are somehow the buy now pesa okabi? Pastor, boy now said you need for now. You. Aha, never sure. No make us say, why are they? No, what I'm going to check a car because said you need to be able to pay papa.
ɛna yɛyɛ no na wɔsɛ nkonya abotire anka ɔma nneɛma yɛ bɔkɔɔ na sɛ audio na yɛbɔɔyɛ no koraa meba mekɛ ne ani na ɛnɛ mehwɛ n'anim wɔ radio no so na mebisa sɛ nipa yɛ ɔte wei ɔno ne na mmɔbɔ because I was so surprised sɛ ne kasa asante first person next time de tie ne a wonya abotire ɛnhyia mo so ne adwuma pa hello 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 mpacho entie o mpacho good afternoon obapa mpacho me no Sompa Nkomo hello mpacho bese musa atam kakra ye tie o mpacho Abraham power ede waware ade ka pe no patai yo any obey you anu why mpacho yo hello 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 mpacho mami entie o mbate from efia mekase fi ekot yo mafia enko mebacho edikan madam aseme modwuma pa moye na abompa de mepenasam pa abompa de mepenasam pa na brano na asam no na mepesa mekakaka okay in fact boy no na asam no eye mebu foot to the sense me am tiati makuma ayed de chese mimpo me jiska o me bra pani o me bra pani no na o se me bo se aba mam 5 star na me da atonwade ma edu that time no share me no me fe na onfa eno me ye ne den could you imagine so no friend me catch him so miss can't me man town no friend so ni sika to nya de me de ma no na wo sika no obi aho wo sika no obi obotom na so wo so obi mwa wa wo akuma aba se wo pasa woni ni pa ne be ma in fact mo de nya me nya adwuma na me kokko ya me ya nya me nwa mo no nka mo bye bye you hello 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 ajo entie o Bajaze hello mami entie o good afternoon Eba do famere ne kasa so de man yo auntie Mary wada entie o me pacho brano oba wona o ti na ni mo mani scan ade ensamo a wo bi na wa gba amamu no ni wo ni mi kasa sa ne je enche yi kura ewo mu se mo ya do ye mo ye papa nanso nyema de wo na obi di ba mo ni mu a muntu mu na ntiso mo bi mfa wo ni ni me ye komo na maame ne ye so so no so wo hima ye bu no nyame ni wa wanda wo ho enti ba na kam ko ta mo je na nsa ka mo de ma no kura wodi na ni na bo no wa safo ye no de aye business enti mo mama ni na o ba ba o yini ami sure awase yanso ya da masepa na wodo soronko asanteman sante ami sure asanteman pa wodo soronko kese a mo yi a kire wo hini ni I say me fra Greek Greek nzema bini mi kun ya bo ama efiri kuro ba ko na nkansa bodu enti me yo obone akobom kuro mu hina mane na nkansa bodu no mfrɛ me ai ena me branso ena ye the nation prophet na ye asansi mo ye fa kwanya iso ena no me menda bantama astrotef park adofo a mu fra chinchi ni ben ye ba ye Kevin ya ye ho adwuma na mo beta ye papa ya de nyina the nation prophet Ebeneza da kwa ya domachi no kata ni nua ba ye maame mata bene wa wo se ye chi oh wo se esie ni keje ni aseda wo se de mo ye no wontumi mfa aseda no eni da odamwase free suru bepem fom Ghana mpanifo asofo chese nyame hira obi ya
na onu ni nyankopon Ebenezer da kwa ya do ne nanante free me tete be pemri santen no obehira mo ama enhira aba beto mo nyame hira mo nyina abrampa mo kopie mu ho na nya asem keto a papa eso no edi akire ekodwa aso sana meme wo ho no mo pagya ya o mo di kodwa aso to mo pagya ya na meme ba ya na meme di akire gya na ageman abrante oto nyom de no se awia no so mo beba nti ye kodu na se olmu ama na ansawa na abo e wa ma receipt receipt ne da oi odi bai ya na ana mi nyini TV aya no wa mama hwe siska no a me de ma no nyina na boya on say ye di eye beja sa anhwa na what so we di man na esa ase ni pan want jiri city no na me hwese eno ano no e wo krata so oh bon e wo so bon d'accord bon no ano e wo so e ti the nation ya papa ya done dodo oni osofu chief ene osofu safo e ya osofu ba yo mi aminu abe ma osofu uche bo ahe ena titibrem afepoku bodyguard yo titibrem su chire bodyguard asam ketwa na mi hira wo no se to force buy nation watete asofo to mo be share na nimonyam pa asofo ni nyina obi abodu na nimu a obu nkotodwe no de obu ni die e de amane nti ye kodu aye ti ano na o se ye twan man Ashanti Moses ye ti ama wona na yere se na ma me aha ntu ma we di wadaroma de bia wona ma fasi keni Grande she prophet danasia oyeni padodo oyeni padodo ya papa yeso ye don pa wo de ye do be ko ho no atu bayi wo sa benchiro said yo ohunima ye ho wo benya bayi wo bayi 1 and 2 hello my lady kwajo ya ho a we dia mo de me agina so acha kokra me bedu kafra e papa kafra yo we dia me ntia woni wa bedwafo na me mamumo ene adwumaden a mo yesom oman kana my lady ye tini se abrante ne dia no kwani entwie e pese we do ade frede to obi animu a enye wo na wo be force ne se nya wo pe no onyama sabe ade ba en sika no en dem table no so ene mu kubra ma no adofo kana komla o ba yo no wo te kakra da kwa enti se bibi te se na wo san kan ya e de be na chese wo ye audio ka wo de bra o mo ana o be di o mo atem ana ta wo be tre o mo adwuma ye enti e woni de entwe yire le se di ono aka sa ji na o kanu munyi di de freedom na mo fan chano ne mo achina on se nyan sen ta wuje ade wo bi hono mo a enyenche eyentobo atire tu nyama wa fan wenya fan enti abrante no onhwe ene de afi ebi entidie my lady moni nyame yeduma da mo ante papa me kwa me de asie ene se de nyama nyina atete eboro ye sokora nyame na ye yado nkane ye nyina adane kohwe West Africa ema nana ya wani America watu akase ne traces ebe wura tu enti ye di mosi ochina ebe to aso. Hello, me Dr. Bufa share chifu Bufa imegura ili nakase koko ili be friend zaiden to regis ili ya fa fidie ili ya mo de gross mo friend Bufa mo de gross ayi mo de gross ko a bi obenu bia wa da ko di fa be yo adanse bi de bi disi na disi bi no onu Bufa mo de gross no na disi bi ne ko disi ne lu dansa nan usumi no wa ba no ko hospital enam awia eni jasho aduma wo yechi onu Bufa mo de gross no ne sa kwantu ni na kem obi se wo a na ne so ne nai aye tititi onu Bufa mo de gross no eko so na tika krebi
na poso nyina ye ne ya na kuma ebo peri onu go fama gedro no jai ise honam yaw no nyina ye ne ya isisi na poso nyina ye ne ya onu go fama gedro no ne honam yaw ni nyina ko ise bua na dua obi e de hwe ko ho onu de otimi nda obi ko toa no me na toa onu go fama gedro no ni kase me wo mi se na de achi a ise be polikun yare no asa no sorry ise bi ani siwa o de se be wo sa o ti mi ji onu go fama gedro no ya dom ene o ji sa ji ntumu ise nkompo na e bobo no na e pai onu go fama gedro no nkompo ni na ahweti obi de so dware wi a so ko pa afi no ye bi ne ho onu go fama gedro no ena ho ni na eko na de beto na de betwam a ma go fine ensoto obabi abagi webi mu ne go fashion e menstrual disorders baby who am feed wo mu nisa onu go fama gedro no mo janaba ya fit no mu nisa no mo ni mo jeni je ba wo ti ya menstrual pains onu go fama gedro no ya no ko je ba clot na ni tuntum no onu go fama gedro no na ni ati kama ni ba clot ne ba o chinamba obi ya ni na otwe ye na otwi no onu go fama gedro no ende moja no abakama infections onu go fama gedro no infections ni na egan ye why family plan na wi awo hwe ni moja ni mu a ema no onu go fama gedro no baby ende ni se baba ye nu go fama gedro no ende ya wodi ma da ho amane ba de na so be bi eto adubi ya obenya go fama gedro ni yato say ye pharmacy herbal shop drugstores they are kasa so kasa na ma eto andro no ye bia no me man shi yi mu bema no do pe de ship ye tim na mo je fom no go fama gedro no na mo dan fa wuti mu yi se de be ya ofre bema na obeje oso ba bi eto andro bia obenya andro ni bia to the number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yede mu wa so bia ba the friend go find ointment bi baby e yo ye bia chi sa kwaposo chi na e twon no kwase a e twon nkoto bi no baby e yo ye bia won go from agedro ni bia na the go find ointment no asra so go find ointment bi baby e yo ye bia go find ointment and go find agedro makes you grow fine. Na me ko bia ho e be se aba nya beto adusua no. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunim nientira. Ebasa na ehre se, yare ewura woni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoni nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enu na ni pedua no ede eko atia yare no nti. Ema wonu mu so. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. Aye di koko aje. Emani pedua no miani nuro. Ma wutumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrufu yi 0244 596 532. Opinfu die oma kwada no fu. Ni kwada wonya mfie du mienu numu pemdi. Aje edwadie nkraso yi atum. Ande zaba, ewo mo bodi no a nke kwana woba. Ko se ena me dia semesio. Kanu pa no na sa na me so ya na wode me. Edure na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters. Mo benefit. Me benefit why? Oso ko to de. Abrowa esma ma abrante ni shuve. Won anti kakra na wabre. No Kingdom Garlic Bitters any the capsules. Me ya wode abrebia. Kingdom Garlic Bitters and the capsules. Asembia ni hu. Edeben wo mu ama wani agise. Senior na my wife company one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules nti. Sesia mpaso aye. Kingdom Ginseng Power Capsules. Emani tieni asumdie befi abrebia. Obabia o de kwa hawo no. Edro ba kupa wunya ne tremendous capsules. Tremendous capsules. Esiesie wo ma wo ye obasima. Eni oyi wo benya bi wo bia ye ton no bia. Kingdom Herbal, no challenger. Are you clapping?
Are you giving God the glory? Devia sorry and now will tear move Bobna and Pintim Cross. One only Umudiga, one the way and never say, oh, Maku do. Unim said, as my year cano and ye whom was a minimum. When no was saying once a year can. She was saying for Pepsodent charcoal, if you say, Lay in Kanka when in free when no was saying. Ma Pepsodent charcoal, Emma was Syria, and your fair. You will see us in Kawanka, Nema will sing ye fita. FDA, a G. Guardian Cratway Atum. Ghana forward your Musumi, a Polytank in the one idea, Independence Day bonus for Polytank dealer beer, what Ghana for another beer. The Quadu Sumo Super Tank, over 1,000 Ghana cities for free. Polytank Sumo Super Tank, no, Yania Pumosomianza, and to a young morning mess of Mawosio Mosu, Moshi the baby, and Jabia. Kodakaji with the end, yeah, Polytank dear, Yanji Momu online. Polytank, the original, always the best. Pop, Panono, Ankasa.